Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas ana pauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit, ka man iwayway tinuang ko. Saan akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo Ibabaon kang harod, kajong. Inka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag no itad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon timang iwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinwang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti Sara tanwang mo asipatam. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti day akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isun ti mangiwayway. Ay, amom lang nga rudan akwasait. Ibaon mo pa'y laang. Kunak no nalakang ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat day atao. Anya nagagat? Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, inana jay mangibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkel kit din arepeti kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apagsungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Da nagyulakid din aya, nanang. Napigsatoy anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon, nanang. Inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado ti atiwan na alimpyo a tao. Nang rona no sadot. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ijay balay may kayat ko Ngam nuyawid mo ijay balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na di nakpatpat yan si kakwasit. Kasan wapat yan ka? Katsan mat nga umno ti ibagbagam. Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang ka iti piso. No isalog mo dito'y kayok di tababa. Day tapisom at ibaon mo amang isalog di takinayom. Hey, nuang akalak yan. Hey. Sinalipag day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anyat imbaga ti doktor na. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi ti kabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no da kabagyan da mabalin nga alaen akadwa ti kabsat mo. Huwan, mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan.
Uwan nga rod. Malagip ko pa idi ubing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawidan ta. Naimbaglakit din ta nasingpod ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji Hawaii. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko. Tanap na pantayo idi ubing kami pa'y kinimanong. Wen, asidag dito syudad day jay. Man-mano ti lugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay. Agyan ako ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige. Urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay awa. Oy, kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel abalay. Uray agan ano ka. Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay. Maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw? Kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagain mo siguro. Na, tiluko na to yan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sa anak akwasit? Kasurun mo ket no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man nagngirsi-ngirsi? Na. Tanagmadit na kitaan? Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumain tipigaon! Hoy! Salbag ka, akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapo iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo ta mabalin nga isardeng ko ti sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Iti kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya nga'y tigagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta, tiagtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka, Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Amangan no adda panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Pagko na amat. Ay, saan nga agtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay kumaamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay, ulitag. Saan nga agtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag nga awan agigan. Dirihas, kan nakakandadaw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapanidya nagpanawan abalay, anak? Sa anak mo't anap na pananang. Asino tinang ibagaan na panak? Nagsabat kami ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang.
Sana kanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbagak ka ni Kapetra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amapmapan ijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, hapay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akadwaan ti anak ko iji vacation house, iji away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Isu ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Eh, Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit di. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yu ka din ti dakkel a balay? Naimbag bigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakid di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y a balay. Mabalin ka di at ang danan ka at tumulong nga agdalos iti unay? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wen iha, ngam sa anak amabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlang nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masiguradok akayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Isu nga rod ang napanunot ko, nga ijay kapay lang nga agyan, iha. Mama, ladingitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yun, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa'y nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurukak. Ado nga rin timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Ngam, adda may sa ajak kayat, no ibaunak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man amukan kwa na, sir. Makitam to day jay atao. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kan rumwar ti atidug ang ipan na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay?
Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Tapno adda kadwa daman ng Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, papanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ah? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay ita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Hoy, papanam kwasit. Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak a mapanak. Sino tinang bilin kan ka ngayong kagtakaw, ha? Ha? Saanak a mapanagtakaw? Si kakit di aglang-lang akang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet ngaglang-lang akang agtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas kala agtatakaw. Iswasan kang agngir-ngirsi. Intun kwan. Sikat itinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam ngaglang-lang akang agtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagam at amapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wan mama, dito'y nalamiis ti aglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot? Magustom ka di dito'y iha? Wan mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wan mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day ta adda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak ita abigat ditoy. Sika ka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyamanak ma'am. Manong Arcadio. Di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy, ma'am? Wan ko, mamanong.
Tapno adda ka duwami alalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada alalaki. Saan ka nga ron nga ginawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalaang ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysam alalaki ijay, idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko Ha? kas kalaubing ngagpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay? Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat, kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wan man manong, mayat dito ita presko, mayat ti angin na, pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabitlang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman nak manong. Ay, ma'am, madamag kuman gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaaduan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho ijay. Kayat kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apa yan naglaat ka manong? Kaasi kamat nga ron no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan day to'y. Agas laangan timang bibiyag kanya. Panawan siguron, tapno aginanaa. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masiknan launay manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanya, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayahat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kasla gunggunay, kan agsasao nga ubing ngam nasingpet. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kasya a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nang isakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tao mo nagtayjay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanin manong, tulungan naglaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasla matumbak. Inakagtugaw ito nag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay,
Dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Mutan ti agas, ma'am. Daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Atoy ti agas. Agya man. Ato'y mati danom, ma'am. Ay, Agya man. sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalin na kapanawan, Manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig tidakkel abalay. Ngam sisikarudan samag ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Una raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kajong akwasay. Anya? Uri asino adisinti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kajong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kajong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae nanang? Saan ko ida nga inasitgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalabay itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumi-kumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak kumamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoy ton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid. Malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay itidakkel abalay. Ay kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kajong anapudaw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sabalin sa daytoya na. Nakitam ka dahin ti ibagbagak anapudaw a babae asin na labay ni Kajong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kankwana. Simangpit anak akutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan mga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langan at idisente. Ngam no ni Kajaw, kurang-kurang a tao. Agam siya labay na. Ipakita kini Kajong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam ang nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka itidakkel abalay. Ay, imbag ano pastrakan da ka. Kat kanayon anak karikap tigay alandaw. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimot lang ti inalak alalaki kadwayo ditoy? Nasingpat manong, nagagitpay. Amom ka di, idi naulawak. Nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rod ang nagkamali ang nangalakan ko na? Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kani Manang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angem ko na managtulong ka no ti taga-away.
Kasta gaya manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa yung ibagam nga dapakay aywam alalaki, ading ko. Ni Manong Mat. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anakitak ti anak mo ani Kadyong ijay. Inalada ka duwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya? Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamot ti kas iti anak mo. Tabay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat kan nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga ina. Oray adda diferensya ti anak tayo. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot kan balaw. Nasa ni Flora, nga inalada ka nun ni Kadyong akas hardinero kan gwardya ijay dakkel balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel balay. Ibagak asyak ti sumukat kini Kadyong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang. Ket armek to ti ibagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam analalaing ka ngem ni Kadyong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel abalay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito'y ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel abalay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mo't daytoy ni Nana Petra, kat addasim ken amadi nga atap na. Idi naamuan da, a hardinero gayam ni Arcadio iti dakkel abalay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak kaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing ka ngem ni Kadyong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel abalay? Daytay tati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kin ni Arcadio. No kasano anakastrak iti dakkel abalay. Ta isumot ti aramidem. Anya ka didagit na insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas ken natnatang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo?
Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpot ka kit din Manong Arcadio. Nangisangpot ka pa'y kadagita. Kaya't ko ngamin asaan kan ang maulaw pa'y. Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas ang mapasamakan ka, ma'am. Apay, kit dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idinagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ak unay kan ka Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akastamat ti panangipatag mo kanya. Napatag ka unay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwar ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti buskaw. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaak luko. Inakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagrupropam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamot a pagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Naa? Timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka. No anyaman ti bagana, pastrakam tadangga. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbaganakan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Dinak mapagaramidan iti dakas, tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin buskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan, tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ijay dakkel abalay? Ay, jak amo kaka. Saan kun adinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ijay dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni Kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikaut no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana.
Kay kayat mo't ni Ma'am Anjay, ti presko a prutas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay, mama. Adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay, akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kano asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di, mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayaw kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na, mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adataning tibiyag di kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita karimanyag ti rupa na, mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas jay aklase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka di ti maipaikukan ka, manong? Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo? Hardinero? Adamot den hardinero ni manong? Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit Akajong? Saan mat akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaubing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, manong. Narigat mat na ibagak asaan. Agyamanak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Sino ka di tinakita ka ng salabay kunkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kunkwana, nanang? Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda, anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw, nang runa to'y rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Sikreto tala ang adwa daytoy. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka may kari, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayin kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasom kan kuhana? Ay, saan mong ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan, manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, no maamuan na tirignak kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arcadio? Apay ko maakagurak, ket awan mat basal na kanyak, manang.
Dinamag ko nga may no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin, tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arcadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit naak itikas jay apa nangipatag. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga? Takunana, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyang. Timang pili iti ayatan. Saan amay ibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am. Kaya't ko anaragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyang, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo, anangag ko. Anya? Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di dayjay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta na pudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di dayta, manang. Uy, pagasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no maisalat. Amumot asawon dayta niya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka no. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban, ken ni ma'am. Oh, kaya't mo ka di maunaan na ka. Ay, jak laki di palubaws. Aday dyan nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Nya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy-kumak kadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No detag ka matigagaram. Ay, agawid kan. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidam. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni ma'am. No kayat nakapaunagan. No paunagan naklayang ni Angie. Makita ma. Makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay wita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng. Narik na ti balasang, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pa'y kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro.
Sakbay nga ipulang na tibulod na abyaga. Iti may sang aldaw. Napan ni Esteban iti dakkel a balay. Kayat na nga isu ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sabaling aldaw. Tapanggep ng armen ti balasang. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay wita alawas a napaulwan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita. Inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio. Paunagam man laangan. Tadenggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa mata pagdatunan, ma'am. Sa anak apaisagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Intom kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminom mo't basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga uminom iti arak? Limpyo akmat. Saan akmat asadot? Tisadot, tisaan alimpyaw. Tita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa taon. Anya ka diti gagara, Manong? Kayat ko kumangayab rasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong? Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itatana sa papay. Lipante mo dayta marikriknam. Kayat ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapu iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay iti may sagun daway. Lading itak, ngam addan ay ayata. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulo. Apay ang napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumayamot ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man langan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Adda kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati ko na nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko na dya akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang. Di na kayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Dayta ti bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rod amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No kumamay kariakan ka. Siya kumati mangaram kan ka. Napudno ka kadi iti ibagbagang?
iti amin a pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak a maikari. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintegan ti tunggal may sangagragsak. Bak nang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikari akadikan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapunaw, ti panagayat ko ken ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Ken may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapod no kanya. Ayatan nak nga uray amuna ti kasasaad ko. Ayun panagkunakat napudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga napod no. Kidawak nga kalay sa kamin. Ay sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat lama itugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amaw. Uray siyak nga ron, nanang. Diyak ninamnama amakayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Nanang. Ket, isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag. Saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya da ita, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amuna ka din ti kasasad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adik ako mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak ni Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kayat ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, abiyag? Anya ka din ti sasawam, ading ko? Amukon nga dataning ti biyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di iti anya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka da kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir? Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay sa may. Kidawa ka di mo saksak tan tarik na nawen. Amumat tan ti kasasad ti kabsat ko. Sir? Nangruna no saktan to tirik na na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor at aning na. Sir? Amok nga impudnunan. Iso akid dawag adi mo saksak tan tirik na nawen. Itikas ta kasasad na. Masapul nga road ang naragsak. Itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong.
Pagayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat la dahil nga Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na tikabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapudno, mate. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwe na, mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. No anya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapin anong ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapin anuyo ka day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay dito. Kayat na ti sumrek met a hardineraw. Nalalaing ani Esteban, talimpyo ataaw. Saan akas kinikadyo nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardineraw. Apay adi na kinayat ti anak kaw, kat nalaing mal? Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie? Nga oray mabalo ka adagos? Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kuma ati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat na naman ta ti sam-8 ti ayan-ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? Numapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo? Isungarod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat at tinaliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabila ang iha. Makumikom lang ta iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman ako na kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman ako na Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Sana pa nakaurnong iti aramatan ta. Da Mama ken Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo ken mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasartan. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay ko nakon, saan mo akinig daw?
At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie, ngam pinaay adagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie, ti baro. Idi naamuan daro ni kanana Isabel ti amin. Dida nagkadkad, tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina, nga isuda ti makaamu iti magasto, para iti kasar. Akas regalo da, kadagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isu dakit din ti aggastaw? Saan ka nagbabain, Arcadio? Tay ko na kon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Angam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasayaat kayo unay. Isu siguro, abinbindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Isu asika ti pinilit nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kayat nakadi nga ipasyar ijay balayo, hane? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaalaak kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan iji balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inak mat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan may, ma'am. Di da ko maawagan iti ma'am, nanang. Angie Latan. Imbag man ta kinayat mo ti anak ko, Angie. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken ko na. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may saan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Angie.
Kas kala Angel, nagsingpet ka nga men. Una yan, nanang. Ay, intayon to iti syudad, nanang. Intayo mga la iti papeles mi kini Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kadyaw ti imay ijay balayaw. Ay nasingpet ta talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka? Agbalin a manugang kunamsamag. Wen kaka, dandanen ti kalaysada. Isagsagana dang arudan. Agtagtagainap ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kas jayma? Anya akas jayma ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga rin ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora, nga agayan ayat kanundaan di kan Kadyaw. Mamat pa, ti ka matitibag, baga da bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi ta Kadyaw. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day dya babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan napan ijay balay da Kadyaw. Anya? Napan ni Angie ijay balay da Kadyaw? Un nga raw. Nakitak akadwa da jay katulong ni Angie. Sinalbag. Agpay sunsakit di Apay ngay anapan da ijay balay da Kadyaw? Saan nga ta anapan dalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikalata, madam. Ngam adam baboy kaw. Paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kon awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laangan ti awag tay ti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikalata abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wen abalayan. Ada ngamin baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wen abalayan. Ado nga minti kakabagyak asaan ang makapan di jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka diti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mau. Awisan kayo kumanga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte da ito'y abulan. Makidaya? Anya ka di nga okasyon? Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo? Kinayat ni Anjay ti anak mo? Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laeng ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisen ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadayada ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kadyaw. Anya ba ngay? Agkalaysada matan. Awan mabalin ko.
Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-planwam nga ramitan. Jak paya mo, ngam ipakita kini Kajong adinak payla inartapan. Iti anya awagas ti panangipanaknak mo analalaing ka ngam isaw? Day ta ti planwek, nanang. Ay nanak ko, lipate mo ta inawis na tamot ti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw anak karagragsak da Kajong kanti asawa na. Un nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini Kajong nga awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at inaituding iti tunggal maysa. Sino nga tamo tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta Kajong. Bus na, nagbalinkit day nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamit, makaasawa. Ay, katamangan nupadang betla ang agtaltalo na, ti matumpongam. Saan nanang? Mangsapulak itikas kini Anjay. Anjay, ipanakkel kumat kumaa. Ay, naanak ka, nagsaya atan ngay no makatumpong ka itikas kini Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi apagbiyahe na. Mayat nga agpaysuday ta, mama. Adan makuna apagsapulan na. Mayat a talaga. No kayat na ti mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat na ti mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamat gayam ko di driving school amang isurugan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da ito'y. Isu nga namnamaet nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita Harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita Harden. Nabayag ka din? Wan, sir. Danda ni nagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. Kasi amalpas nga aglinis ijay. Iso tagtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay asaan nan nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir. Nagasat nga rod ni Angie no kasta. Tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasuan ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut da ita relasyon. Wan nga rod, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangad da nga ni. Sikat ti agadan. Saan kat asya? Kaya't kung abda akanayon iti sibay mo. Amangan no maulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpayso no amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta papanan. Sige, no day tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam a taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumwarte anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo din na magkankwa na kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnana iti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to, no makapanak ijabalay da. Ibagam tuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau, nakitak amakiin inom kadagiti sanggar alalaki ijay tsanggay. Ne, imbag ta nasabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang?
dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak, nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka day anak, ay imbagman. Ay, ada ka di inaramat mo anagadal. Binayadan dan, nanang. Iso nga impasnak ko, takababain mo't. Kat, ammom ka din ti agmanehaw, anak. Nanang, anda pa yung lisensya ka, kas driver. Nagbiitay na anak ko. Kaano lang, di pa nag-asawa yaw. Ita, ammo maunti agmanehaw. Nga rod, nanang. Ay na, di pa rin siya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigata na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Bayan! Agdiritso aki jayang tilugan. Ani, patib karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Abay, gustoy, honey. Ay, saan ka sumukaw? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da itoy? Manong, anda kami kan ni Angie dito ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose kan naka-oxygen. Inagpakitaan. Awan ngamin signal ija unag, iso arimwarak. O sige nga rod. Asino ka diti kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. Ay, Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Intan di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas a napaulwan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kun ati Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw kanu ni Anjay, iso ana ulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam na, mama. Kabaalan na kanaw. Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adaawit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastigayam ti aginaw. Ammom nga aginaw ka? Saan ko kung mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Ngam, naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Iso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama.
Masapul nga da ibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumangag sa iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat? Di tayo ko mapagladingitan dagiti na ito yang amapasama. At dantun apukog. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't iti kabsat ko, mama. Amo na ngagpagganti biyag na. Ngam si tutured na nangawat. Iso nga rod ang madanaga na kiti mabalin na mapasamak, iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan ngagsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. Adan to pa'y dagiti nasalunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intundumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib ka rin tayo ti pakinakam tayo. May papan iti dayto abanag. Dayta ti bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kung ti doktor. Apay nga rin analiday kan. Kuna ngamin ti doktor, amasapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din, kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagipan panyo kanya. Ha? Pang-aasim kumamot Tasaan kang agsaoy di gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Noan niya ti mapasamak. Awaten tayo latan asipupuso. Sapay kuma. Takaskan katikinatib karti puspuso me. Ti panangawat kadag iti paspasamak. Timang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awaten dagiti pasamak. Marigatan kalakit di nga agad jas. Para kanyak, na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod ta inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ag sanuungak iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na ospital kanumot ti manugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, maospitalan. At dagayam sakit na. Hangam, dayawag kit diya, tauray ada sakit na. Kayat na pailang nga isaragat ti salon at na, para iti agbalen nga anak na. At sakit na. Imbag tadi na linapdan ti panagsikog na, no at dagayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kaya't nagada ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan na nagsartan ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Nagtaray mo't ng tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. Si kaamot gayam dayta, sinalbag ka. Imbag ta dinak intaray tinwang ka. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso nakigtaut. Amumunti ag manihom? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mau. Inak kumailugan ni nanang iti pasagad. Saan nga na makapag na? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mau? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapag na. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mau, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di.
Awan ngamin kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, Intan, ang mga no adadakas pa ang mapasamak ka ni nanang mo. Sige nana, agsimpa kayo ni tilugan, taipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay barawk. Ay imbagman tayo may kadito'y pakadanunan tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinuang amang iguyod iti pasagad. Ay agyaman kami barawk. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang kada tayong agkakaaruba, nana. Datayo ti agtitinulong. Kastan tumot ti aramiden mi barawk. Nung amin daduma kat addama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, sorry barawk. Numaminsan, awan na saya at ngait din ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimang pet iti rabi Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpaiso into numay abulan. Kasangay na pa'y gayam. Iso nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basitan asan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga ron manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat saan amarigatan nga aganak? Inak awisan, takadwak amag na. Ay, itimpla pa iti gatas na. Maiparit mo't ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli ta ijay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak timag na nga oray siya. Mabalin mo lat ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasano no siksi ka? Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagdungong kanya. Kasta ka kumamat iti agbalin to nga anak ta. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mat ti anak ta. Marigatan na kaminan. Kaya't kun kaginana. Ti anak tanto ti pakalaglagi pa nyo kanya. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Anya ka din day ta asasawam, hanay. Intun umay abulan ng tikasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wen iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wen iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na kan ti panaganak na. Babaen sa mo ti anak na. Isu mo ti resulta ti ultrasound. Day tamo ti imbagada iho. Babae ka ro ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Nasakit ti tiyan mo, hanay? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na, honey. Anay ko, mapanta ni hospital. Talaga nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Dumayan! Agyaman nak. Hello? Sinapsapa mo ti mawag barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Angie. Marigatan sa. Anya, agpas ngay iti kaaldawan ti kasangay na?
ngarod mama. Nasapa ang nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Dayjay libur raw. Sige, umayok ni Tan. Iyawag ko di opisina saan nakasumrek. Sige mama, urayin da kayaw. O sige, bye. Di kay kumaagladingit. Noan yaman ti mapasama kanya, mama. Adanton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka din ay sasawa mo niya. Kaya kunti na mama. Iso ngayon ka gumak tinagsikog. At noada ka sukat. Hindi ka kumagsawi, ti kasta, Angie. Saan tayo kumapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat. Nga na ako. Ijay, awanan ti sakit kan rin at agas langan ti magbibiyang kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa'y. Ada maulaw ka mangkit-kita kan ka tumakder kan tumugaw. Agnervyusak matan. Hapay ngay nabayagan. Ay. Iso ka ti daytan ti doktor, mama? Congratulations. Babae ti maladaga. Ngam, lading itek. Awan gasat ti ina. Anya. Ay na, nakaayayat ng ubing ni Baby Angeline. Makaparaya o nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kanto nga ipawitan iti paragatas kan paradaya perna. No sa di naman ti ayan itan ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan di vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ka ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay mo ton. Agawid ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata dito'y. Ipawit minto ti sweldo. Ay, agyaman anak, ma'am. Kunaklakit din no papanawon dakon. Masapul ang maasikaso na imbag ti apuko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangtad iti kasukat na. Uray am muna, nga agpagad ti salunat na nga agsikawg. No sa di naman ti ayan na ita. Ipasiguradok anasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.